wagabiwe impano yo kuririmba, ariko kandi ukabuza uririmba amateraniro ntafashwe, ukaririmba kugira ngo abantu bafashwe bakuvuge. Umunsi igihe cyose uzobona abantu uraririmbye abantu baravuze ngo uri gitangaza, uwo munsi uzohere kubanza uje gusenga ubwira Imana ngo ibi byakozwe kubw'ubushake bwawe kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Ibi iyo tuba turanywa Imana tuyihimbaza ni inyungu ziva mu masengesho, imitima ibabaye, imitima yuzuye ibikomere, ni ukuvuga ngo izisubizwamo imbaraga kubera kuko Imana yabashe kubugirira neza. Bivuye mu gupfukama, mu gusenga. Hanyuma rero Imana ikaguhereza imbaraga z'umwuka wera, mwuka wera akabasha guhishura itorero icyo Imana ishaka. Anatufunulia habari za maneno yatakayotokea kwa mwisho wa dunia. Anayasema yote anayoyasikia, ati umutima wanje ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanje. Yigira imbere ho hato arunama arasenga ati data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko njewe nshaka, ahubwo bibe uko wewe ushaka. Agarukaho abigishwa bari asanga basinziriye, abaza Petero ati hajya ndi mubashije kubana maso nanje isaha imwe? Mube maso musenge mutaja mu mosha. Umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati data, niba bishoboka ko iki kindenga, ngo kereka kinywereho, ibyo ushaka abe ari byo biba. Yongeye kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye. Tugaruke ku murongo wa kangahe? Rarangiza umurongo wa 44. 44. Arongera abasigaho aragenda asenga ubwa gatatu, avuga amagambo amwe n'aya mbere, maze aragarukaho abigishwa bari arababwira ati musinzire noneho muruhuke, dore igihe kirenda gusohora, umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha. Amen. Bandanya rangiza wa 46. Nimubyuke tugende, ndore ungenza ari hafi. Amen. Imana igumugisha. Karibu Shemu. Abakolosayi ibice 4 umurongo wa kabiri. Ibice 4 umurongo wa kabiri. Mukomeze gusenga muba maso mushima. Wa kabiri gusa nuwo Imana igumugisha. Subiremo. Haravuze ngo mukomeze gushima mukomeze gusenga mushima muba maso. Imana igumugisha. Turaganira ijambo rivuga ngo gusenga kugira umumaro ku mukristo. Hanyuma rero turashimira umushumba w'uyu munsi yabonye ko turaba kwizerwa akatuhereza uyu mwanya. Namwe rero turabakiriye, n'abatutegera nabo turabakiriye. Imana ibaho umugisha. Hanyuma rero umwanzi wo kumva ijambo ry'Imana ni wowe wenyine. Umwanzi wo kumva ijambo ry'Imana ni wowe wenyine. Nta wundi muntu, imbere ntaho, inyuma ntaho, iburyo ntaho, n'ibumoso ntaho, ni wewe wenyine. Ndaza kubibabwira. Gusenga ni iki? Tumaze guhabwa iyo gahunda ko ari twe tuzagaburira izi ntama zose, twatekereje mu buryo bwo kuganira ijambo rivuga ngo gusenga. Gusenga niyo ntwaro y'umukristo. Hanyuma rero twibajije gusenga, ese gusenga ni iki? Gusenga biri mu nzira nyinshi z'Imana zidufasha kugera ngo tugere mu kibanza Imana yifuza ko tugeraho. Inzira ya mbere ni uguca mu ijambo ry'Imana, dusoma ijambo ry'Imana. Ariko ijambo ry'Imana turisomye tutahaye dusenga, twoba indyarya, twoba abantu bazi ibyanditswe byinshi, twoba abantu bakunda impaka, twoba abantu bazi kuvuga b'intyoza, twoba abantu abantu basoma ijambo ry'Imana badasenga,
baba bakwiriye kuba mu ndyarya. Ariko kandi ni inzira nziza, imwe mu nzira z'Imana nishi zituma tugera mu bibanza by'Imana Imana ishaka, Imana ishima. Inzira ya kabiri no kwizera. Dusenga twizera. Birashoboka ko umuntu yosenga, hari abantu basenga kandi bagasenga n'ibigirwamana, nabyo no gusenga. Ariko kandi gusenga twizeye Imana isumba byose, iyo n'indi nzira Imana yadutoranirije. Imana ishima. Ivyo biri mu nzira z'Imana. Inzira ya gatatu ni inzira tuganiriramo n'Imana mu nzozi. Iyo turyamye dusinziriye, iyerekwa rya nijoro tuza tuganira n'Imana. Ariko aho ni ku bantu bakunda Imana, bakunda gusoma, bakunda gusenga, Imana ikadusanga ikatwiyereka. Hanyuma rero dufite n'ibyanditswe, dufite n'abantu benshi bagiye baganira n'Imana mu nzozi. Imana ishimwe. Iyo n'indi nzira ikurikiraho. Inzira ya nyuma rero tuvuganira n'Imana mu nzira y'ubuhanuzi. Turirimbiza tunezerewe, tukanezerwa, za ruganishi zikavuga. Hanyuma rero hakaza kuvugwa mu ijambo ry'Imana rivuga ngo mugende mwihane. Naho mwaririmbye mwasenze cyane mwavuze ijambo ry'Imana, ariko kandi hagati yanyu hari abantu badatunganye. Ubuhanuzi bukururuka bukavuga amakuru y'ikanisa. Ubuhanuzi buzira kubaka no gucaha, cyane cyane nibyo biza bizira ubuhanuzi mu ikanisa. Aho ni inzira zose zigaragaza kuko ziba zitumbereye ku Mana. Ariko mu nzira twahisemo tuganira uyu munsi ni inzira yo gusenga. Gusenga iri mu nzira zigaragaza kuko umukristo yakuze. Birashoboka ko umuntu azahamagagwa akava mu byaha agakizwa, ariko kandi iyo amaze gukizwa ntibiba bihagije. Biba bisaba ko asoma ijambo ry'Imana, narangiza gusoma ijambo ry'Imana yongera agasenga. Gusenga bidufasha iki? Bidufasha kutwegeranya n'Imana. Gusenga bidufasha gusabana n'Imana. Gusenga bidufasha kuba mu buzima busobanutse butwegeranya n'Imana. Haleluya. Nahoraga nja mu nzu y'Imana, amarira nasuka imbere ye, ambwira ijambo rimpumuriza ko nzaruhuka uwo musaraba. Mwami wanje naguhwanya nande, ko ndawe muhwanye muri iyi si. Mwami nagushushanya nande se, kumbereye use mucunguzi. Ninde muntu ukwiye gusenga? Umuntu ukwiye gusenga ni wewe, ni jewe, n'ubundi. Umuntu ukwiye gusenga ni umuntu wizeye. Uwo muntu aba yizeye icyambere, aba yizeye ko Yesu yapfuye akazuka. Imana ishimwe. Ntitupfa gusenga gusa, kuko niba dupfa gusenga gusa dusa n'abandi basenga Baali, dusa n'abandi basenga Ashera, dusa n'abandi basenga ibigwamana twabonye. Navyo bigwamana bindugira twebwe tutazi wizeye. Ibyo navyo uzubisenga. Ariko umuntu usenga ni wewe, ni jewe. Ariko dusenga dufite icyo duhagazeho. Dusenga twizeye icyo Imana yavuze mu ijambo ryayo. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Umuntu ukwiye gusenga ni umugabo, ni umugore, ni umuhungu, ni umukobwa. Umuntu wese wizeye ategerezwa gusenga. Urugamba rw'Imana ntirumeze nk'urw'abantu. Urugamba rw'Imana ntirumeze nk'urw'abantu. Ntirumeze nk'ingamba tuba turwanamo hanze. Kubera iki dukwiye gusenga? Hari impamvu zitatu zituma dukwiye gusenga. Impamvu ya mbere, dufite umwanzi Satani. Impamvu ya kabiri, dufite isi. Impamvu ya gatatu, dufite umubiri. Abo n'abanzi batuma dusenga uko bukeye n'uko bwije. Nta kwirara, ni ku rugamba. Pawulo ari uko yabivuze. Yaravuze ngo twebwe abamaze guhamagarwa tukamenya Kristo, intambara zacu ntizimeze nk'iz'abantu. Titurwana n'abantu bagaragara inyama n'amaraso, ahubwo ngo turwana n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru.
haleluya. Amen. Dusenga kubera kuko dufite abanzi. Iki gitero Yesu yahuye naco umunsi umwuka ngo wamuterura gukorwa mujana mu butayu ngo aje gusenga agira iminsi 40 n'amajoro 40 ari masenga. Hanyuma rero ngo ageragezwa na Satani ngo yamugerageresheje ibintu bitatu. Icambere ngo yamaze kugira iyo minsi yose atarya ngo aramubwira ngo nubwo ushonje ufite ububasha n'ubushobozi bwo guhindura aya mabuye akaba umutsima ukayarya. Yesu ngo yamusubirishije ibyanditswe, yaramubwiye ngo Satani ntabwo umwana w'umuntu ashobora kubeshwaho n'umutsima. Iyo dusenga tudafite ibyanditswe ni ukuvuga ngo umuntu wese azaza akagushuka. Iyo usenga cyane utasomye ibyanditswe uzubiga ipfu. Ayo makuru mwari muyazi. Iyo wasenze cyane ariko utasomye ibyanditswe uzubiga ipfu. Ijambo ntiryo kugarura, nta wundi muntu woza ngo akugira inama kubera ko ntiwasomye ibyanditswe ngo uhaga ibyanditswe. Ijambo rigira kabiri, Yesu Satani ngo aramuterura amujana hejuru y'inzu, aramubwira ngo ni wamfukamira ukandamye ngo dore ubu bwami bwose ndabuguhereza, hanyuma rero ubuyobore. Nuko abantu benshi bari mu kugeragereshwa icubahiro. Icubahiro kimaze abantu. Iyo Imana igutije impano, iyo Imana igutije igikoresho, uzumva kuko wamaze kugera. Ari umunsi umwe twari ku Musaga, umuntu aratubwira, twari twicaye mu ishuri, aravuga ati twebwe twari tugeze kuri ico cigo. Aravuga ati twari dufite umuntu Imana yahaye ingabire yo gukiza abarwayi, ari umwana wacu twaterenize twareze tuhaturera. Hanyuma rero ngo asengeye abarwayi kabiri, ngo yamayumva kuko azamuka hejuru y'umwungeri. Aramubwira ati yewe banza witonde nkurere, nibwo buryo bwiza. Aranga ngo yamazamuka icubahiro kiramuzamura, ahita asohoka urusengero aragenda ashingira yiwe. Imana ntiyaduhaye impano kugira ngo tubashe kwizamura, oya, Imana yaduhaye impano kugira ngo dufashe abakristo, dufashe abera bisumba byose. Icya kabiri, iyo tumaze gukora umurimo w'Imana ngo tutumara kuvuga tukavuga ngo turi abagaragu bimbura mu maro, biba bigaragara ko niba twadukorera Imana dutegerezwa gukora Imana duca bugufi. Ijya gatatu, umwanzi ngo yajanye Yesu ngo hejuru y'umusozi, aramubwira ngo numfukamira ukandamya ngo ubutunzi bwose n'ubwami bwose bw'isi ngo ndabuguhaye. Yesu aramubwira ngo mva imbere, ngo biranditswe kuko ngo umuntu azapfukamira Imana imwe gusa. Wewe uri mu kihe kibanza? Impamvu zituma dusenga nuko dufite abanzi. Umubiri uzudutera guhemuka, inzara. Abantu benshi barahemutse, abantu benshi bavuye ku rugerero, abantu benshi tutobaye n'abakristo twoba imfura. Ayo makuru mwari muyazi, tutoba abakristo twoba imfura. Mugenzi wawe ntiyo burara, inshuti yawe ntiyo kwambara ubusa, mugenzi wawe ntiyo rwara ngo aburi kimurwaza. Hanyuma rero igikenewe mu ikanisa nuko dutegerezwa kuba abakristo kandi buzuye ubufura. Kuko uyu mubiri ukeneye kwambara, ukeneye kurya, ukeneye ikintu cyose gikeneye. Kijya ukeneye mu wawe, mugenzi wawe aragikeneye. Satani azamura Yesu ku gasongero k'inzu, ryari ijambo ry'ubwibone. Kandi mwibuka ko umunsi yavaga mu ijuru ava mu bwiza, bamutaye mu isi kubera impamvu z'ubwibone. Hanyuma rero abantu benshi buzuye mu bwibone. Iyo wambaye amahuzu ukagira ngo wewe wambaye ihuzu y'igiciro cyinshi, nta kuvugisha uwundi muntu, uzuhita uhumiriza ukavuga ati bizari zose jewe narashitse. Ariko wibuke kuko uyu mubiri, yo yaravuze ngo uyu mubiri nambaye ngo wuzuye inyo gusa. Nico gituma utegerezwa kuzugenda ukawambika, ariko ukibuka ko mugenzi wawe ategerezwa kwambara. Yesu yagushiriye kugira ngo ubere uwundi muntu igisubizo. Nimba wicaranye na mugenzi wawe, ubwira umutima wawe ngo naho nicaranye n'uyu mugenzi wanje ndi igisubizo cye. Hanyuma rero nimba ndi igisubizo ciwe, nyuma ya wa muntu niho hari Imana. Sinshobora gusingira Imana iri inyuma yiwe tabanje guca muri uyu muntu.
ubwibone bumaze abantu. Mwanditsi w'imigani yaravuze ngo hari ibintu bitandatu Imana yanga, yavuzemo n'ubwibone. Ubwibone Imana irabwanga. Birasaba ko umukristo ategerezwa guca bugufi kugira ngo tubashe kwegera Imana, kuko nico gikenewe. Imana ishimwe. Isi Imana, Satani amaze kuzamura Yesu hejuru y'umusozi, yaramubwiye ngo ubwami bwose ngo ndabuguhaye. Ariko kandi byashakaga kuvuga iki? Byashakaga kuvuga irari, icyubahiro cyinshi, gutekereza kuko ari wewe navuze no kubitegerezwa kuba, ariko kandi siko bitegerezwa kuba. Imana yadushiriyeho no kugira ngo tuzaduhora duca bugufi kandi dukora Imana yadushiriyeho mu buryo bwiza. Gusenga rero nibwo buryo bwiza bwo kwegerana n'Imana. Inyungu zo gusenga: inyungu zo gusenga, umuntu wese afite inyungu yo gusenga. Tuza tuva kuza gusenga gusa tutabifitemo inyungu. Nimba uza gusa gusenga gusa udafitemo inyungu, uzicare muhira, kuko uza gushusha icicaro nta kandi kamaro. Inyungu ya mbere, Imana iyo tuje gusenga, Imana izitwigisha kubabarira. Ntubasha kuza gusenga utabashije kubabarira. Imbabazi z'ubu zabaye urunoro, imbabazi z'ubu zabaye amafaranga, imbabazi z'ubu zimekuwa bei kali, imbabazi z'ubu zirahenze. Haleluya. Imana, inyungu yo gusenga, ntiwoshobora kwishoboza kubabarira utabanje gusenga uri umukristo. Ntibizoshoboka. Iyo uza gusenga mbere ni mu gipimo Imana izitureberaho. Mbere uza gusenga, Imana izikareba mu mutima wawe ikavuga ngo ubwo Imana iragabaje gusenga, mu mutima wiwe hameze gute? Ninde bavuganye iki cyumweru ukwezi kurashize, hanyuma rero ni uri ku gatuti gusenga bimeze gute? Imbabazi nico kiraro ciza kitwegeranya n'Imana. Imbabazi niwo muti mwiza, niwo muti mwiza uvura umutima ubabaye. Imbabazi nibwo buryo bwiza bwo kubaho mu buzima bwegeranye n'Imana. Imbabazi niwo muco w'abakristo wa buri munsi. Imbabazi nibwo buryo bwiza bwo guhora duca bugufi. Niba uza gusenga ariko mu mutima wawe hari ucira urubanza, ni ukuri ndagira ngo kubwira ijambo rimwe, singuciriye urubanza, ariko usubire mu kibanza uvuge ngo mbega iki kibanza ndagikwiriye. Ibyaha tubuza kuza shikayo, nitwa byihana tukabireka, tuzaririmba haleluya, mugami bwa tatani heza. Haleluya. Imbabazi gusenga kudufasha kugira ngo tubabarire ntitwobyifasha, kuko muri twe habamwe ibintu bigera kuri binga. Icyambere, ubwenge buza butwigisha ubwibone bwo kutababarira. Icya kabiri, uzutekereza ko nagasuzuguro ko kuvuga ngo jewe ndashobora kuja gupfukamira naka. Ariko iyo dusenze, umwuka w'Imana azaba muri twebwe, akabasha kutwigisha guca bugufi, kegera mugenzi waje, kamubwira ngo burya gatwaravuganye ntitwahuza, none tubabarira tuje mu Rwanda. Inyungu yo gusenga ya mbere no kumenya gusaba imbabazi, kugira ngo tubashishwe gusaba imbabazi. Inyungu ya kabiri, gusenga kuza kutwigisha kumenya kubana n'ibikomere twagiranye n'abandi n'ubuzima twaciyemo.
niba narabayeho mu buzima bushaririye bubabaje umutima buruhije umubiri n'umutima, abandi bantu bose bari banziho ubuzima bubi, ndetse mbana n'abandi bantu bangiriye nabi, baranikiye, swata abana banje baraburaye, kandi no kumbwira nabi kuba kumba mu mutima. Ariko ngo iyo dusenze ni uburyo bwiza bwo kumenya kubana n'ibikomere ariko tubibabariye. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Nicyo cyagiye umuntu azahaguruka akavuga ngo jewe nakoze ikingiki, nakoze ikingiki, nakoze ikingiki, nakoze ikingiki, kandi akakivuga mu iteraniro ry'abantu benshi. Kubera iki? Umwuka yamwigishije kumenya kubana n'igikomere, ariko carapfuye kuri we, ariko kandi ari muzima mwuka. Erega ntizwa twibagirwa, ntago ibyo twaciyemo twobyibagirwa habe namba. Ariko umwuka wera iyo twasenze, umwuka wera azatwigisha kumenya kubana n'ibikomere twababariye bipfuye. Wazuhura n'umuntu wakugiriye nabi ukamuramutsa nk'umuntu wakugiriye neza none. Kubera iki? Warasenze umutima wawe, tukigira igisebe, tukigira inzigo, takefo karuguru. Ubuzima bwawe utuye mu kuramya Imana, kandi umuntu wese waramubabariye tacu umutima, tacu urubanza rukugucira. Iyo ni inyungu ya kabiri yo twadusenga. Imitima yacu izayoroha, igatuma tubana n'abandi bantu batugiriye nabi. Inyungu ya gatatu, izi twibutsa iyo dusenze twibuka amasezerano. Ijambo rya mbere, iyo twadusenga tuzo twibuka amasezerano Yesu umunsi yaza asezera abigishwa basangira ibya Pasaka. Pasaka ya nyuma yarababwiye ngo iyi Pasaka turayisangiye, ngo nta bundi tuzosubira gusangira namwe, ngo nkeretse umunsi tuzoba turi kumwe itorero yari hamagaye. Iyo twadusenga tuzo twibuka amasezerano Yesu yadusigiye. Mwuka wera akatwibutsa amasezerano. Bashira umubiri wa Yesu hano, umutima wanje ukancira urubanza, ariko nkumva inyota yo kugira ngo mbashe kwakira umubiri wa Yesu. Ntabwo iyo mpaye senga, ntabwo nza mpunga ameza, ntabwo nza mpunga ifunguro ryera, ntabwo nza mpunga amaraso ya Yesu. Kubera iki? Hari icyo namaze kumenya. Imana ishimwe. Ariko abantu benshi, abakristo benshi, nimba babamo, nimba ntababamo, twarabatijwe ariko ntitwakuze, twaheze mu bwana. Wosenga, hanyuma rero ugasenga, hanyuma rero Imana ikaguha amasezerano ayo tuzi yanditswe mu zanditswe n'ayandi Imana iduhishiye. Hanyuma rero bavuga ngo uyu munsi, ngo uyu mubiri wa Yesu n'amaraso ya Yesu umushumba yatanga amena, ukaba uwa mbere ugafata iya mbere yo gusohoka. Iyo nyungu yo kwibuka amasezerano irimo urayifite? Amasezerano yose w'Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi nayo, isi ntibizavaho, ijuru, haleluya, uwizera azabona ayo masezerano. Duhimana ishuri. Haleluya, haleluya. Inyungu yo kwibuka amasezerano ya Yesu. Amasezerano ya Yesu. Mwuka wera aza kubwira ngo iyo tuba turya umubiri wa Yesu, ngo tuba twibuka urupfu rwe. Niko kwisi. Ariko nimba ukiri umukristo ugihunga amaraso n'umubiri wa Yesu, banza wisuzume. Uri mubi. Uzubwira umutima wawe ngo ndi mubi. Simbangukira urubanza, ariko nimba ugihunga ifunguro ryera, bwira umutima wawe ngo ndi mubi imbere y'Imana. Ariko rero amasezerano. Iyo twadusenga, Mwuka wera azatwibutsa amasezerano. Cyane isezerano rya mbere azatwibutsa n'iryo kwakira umubiri wa Yesu n'amaraso ya Yesu. Haleluya. Amen. Kazi ya Roho ibarikiwe, kazi ya Roho daima. Kazi ya Roho ibarikiwe, kazi ya Roho daima.
mimi nabarikiwa, wewe wabarikiwa, sote twabarikiwa na Bwana. Mimi nabarikiwa, wewe wabarikiwa, sote twabarikiwa na Bwana. Inyungu ya kane, azatwigisha kumenya kubana n'Umwuka Wera. Iyo twadusenga Umwuka Wera azamanuka akabana natwe, akamenya kutunira, agatega amatwi, akajana amakuru kuri Yesu, Yesu akajana amakuru ku Mana. Imana igafata amakuru ikayahereza Yesu, Yesu agafata amakuru akayahereza Umwuka Wera akayazanira itorero. Imana ishimwe. Niba uri umukristo wagabiwe impano yo kuririmba, ariko kandi ukabuza uririmba amateraniro ntafashwe, ukaririmba kugira ngo abantu bafashwe bakuvuge, umunsi igihe cyose uzobona abantu uraririmbye abantu baravuze ngo uri gitangaza, uwo munsi uzohere kubanza uje gusenga ubwira Imana ngo ibi byakozwe kubw'ubushake bwawe kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Ibi iyo twaturanye Imana tuyihimbaza ni inyungu ziva mu masengesho, imitima ibabaye, imitima yuzuye ibikomere, ni ukuvuga ngo izisubizwamo imbaraga kubera kuko Imana yabashe kukugirira neza. Bivuye mu gupfukama, mu gusenga. Hanyuma rero Imana ikaguhereza imbaraga z'Umwuka Wera, Umwuka Wera akabasha guhishura itorero icyo Imana ishaka. Anatufunulia habari za maneno yatakayotokea kwa mwisho wa dunia. Anayasema yote, anayoyasikia, zaidi ni Roho wake Mungu aliyetumwa kwetu, ahadi yake nzuri inyungu yanyu. Azatwibutsa kuko Yesu azagaruka, naho twaduterana, naho duteranye n'uyu munsi, ariko Umwuka Wera iyo twadusenga aza kwibutsa kuko uri mu isi kandi igihe gitoya. Ntibizoshoboka ko wowe umukristo udasenga ngo uganire n'Imana, uvugane n'Imana amabanga. Iyo twadusenga Imana izituhishurira amabanga, ikatubwira amabanga yawe ku giti cyawe, ikongera ikavuga amabanga y'itorero, ikongera ikavuga amabanga y'igihugu. Imana izivuga iyo twayisenze. Inyungu yo gusenga Imana ni ukuvuga ngo ni ukuvuga. Imana itavuga iyo si Imana. Imana ishimwe. Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, nanone uzuturengere tugeze kugufa, nanone uzuturengere tugeze kugufa. Dufite imbogamizi zo gusenga ngiye kurangiza. Hanyuma rero turarangiriza ku bantu babiri basenze Imana, tuzoba turangije. Imbogamizi ya mbere ni ishari. Imbogamizi zituma udasenga ngo wegerane n'Imana, Imana ikubwira amakuru yawe, ikubwira n'amakuru y'itorero, ikubwira n'amakuru y'igihugu. Murabizi kuko iwacu bagaza basenga, Imana ikababwira amakuru y'igihugu ca Kongo, Imana yagazivuga amakuru y'igihugu, Imana ikavuga amakuru y'itorero, Imana ikavuga amakuru y'abantu. Imbogamizi ya mbere ni ishari. Ishari ni mwiswa w'uburozi. Igihe cyose uzozubona ko mugenzi wawe ikintu cyiza kitamubereye, zubwira umutima wawe ngo mfite ishari, kandi ishari ni mu murongo w'uburozi. Ikintu cyiza uzowifuza kuko mugenzi wawe nawe. Icya kabiri ni ubwibone. Ubwibone twabukozeho kandi twabuvuze. Imbogamizi yo kugira ngo ureke gusenga ni ubwibone. Hari cyaguteye kubura umwibone, ntabwo kuko wavutse mu muryango w'izina runaka uri gitangaza. Oya, wavutse kuko abandi bavuka, uriho kuko abandi bariho, kurarya ibyo abandi bahabarya, wambaye nk'ibyo abandi bambaye. Ariko bwira umutima wawe ngo reka kwibona.
turi uwa mbere kuba wambaye ihuzu nziza, turi uwa mbere kuba wambaye ikirato cyiza, turi uwa mbere kuba ugendera mu modokari. Ariko icyo utegerezwa kubwira umutima, ubwire ngo kwe guca bugufi kuko hari isumba byose imbere yawe. Zubona ko mugenzi wawe akuruta. Niba Yesu yarageze ahantu yoza abigishwa ibirenge, akavuga ngo namwe ariko mutuza mu bigenza, nibwo buryo bwiza. Ubwibone bumaze abantu. Icya gatatu, kutaturirana ibyaha. Abakristo turi mu guhagarara hano tukavuga amakuru y'ijambo ry'Imana mu gitondo na nimugoroba, ariko nta muntu n'umwe waturira. Sincira urubanza, birashoboka ko bahari, ariko kandi niba uhari ukaba utaza watura ibyaha, ukaba uzubinywera ifunguro. Paulo yaravuze mu rwandiko rw'Abakorinto aravuga ngo abo ngabo barasinziriye, ngo kandi abo barapfuye. Igihe utakigira umutima ugucira urubanza, wowe ukarira ifunguro ryera ku byaha, warapfuye kandi warasinziriye. Hari abakristo benshi bari mu kugendana ingeso mbi kandi batukishije n'inzu y'Imana. Niba ijambo ry'Imana rivuga ngo dukwiye kwera imbuto nzizazerera imbere, zazerera inyuma. Kandi nimba hari ikintu kiza kivuga ubutumwa cya mbere kandi gikomeye, no kuvuga ngo ni imbuto. Umaze kuzamura abangahe mu buzima bwawe, mu bushobozi ufite? Muno dufite abantu, abasore benshi bashoboye gukora, kandi ufite ubwenge bwoshobora kuba kubera ikicaya. Ufite ububasha n'ubushobozi bwo kugira icyo wamarira kugira ngo babashe kuzamura. Kuko ikanisa rikeneye abatunzi, ikanisa rikeneye abanyabwenge, ikanisa rikeneye abayobozi ba leta. Izo ni ibice bitatu bitegerezwa gukorera mu rusengero. Ariko kandi ubuzima bwo gufasha, ubuzima bwo kugirira abandi neza, ubuzima bwo kugirira abo mubana. Imana izotubaza. Imana yaguhaye ubutunzi kugira ngo ufashe abantu wazamura ugira icyo bamariye. Reka kumuhereza ifaranga none arya akamaro, wigisha ingene abaza bazishaka. Hari abantu benshi, hari abasore benshi dufite bari mu kwirukanka, yababonye n'ibihumbi 100 akabigura ipataro imwe y'ibihumbi 100. Reka nako kantu nako ngavu. Ukamubona na ya pataro none ejo ukamubona n'iyindi, aho mvuze umusore w'umuhungu, ariko kandi n'umugore arahari n'umukobwa arahari n'abandi. Hano mu isoko twafite amahuzu y'ibihumbi 10. Wogura amapataro 10 ugahindura none kugeza iyi ngarishize, ukaba umusore mwiza kandi uzi kwambara neza. Ariko wiganye umuntu ufite za miliyoni, ufite imodokari, ubitsa amafaranga kuri konti, ngo naje ndamara nkanaka. Kubera ko kwambara amahuzu menshi ngahindura asa neza kugira ngo naje mbe nkawe. Dukwiye gusenga Imana ikaduhereza ubwenge. Ubwenge nibwo buza butubwira ngo iyihuzu imwe no yambara igacika. Ubwenge nibwo buza butubwira ngo nogura amahuzu menshi ngahinduranya n'ahari make, ariko kandi kabaho mu buzima bw'abandi. Ubwenge nibwo buza butubwira ngo nomenya kubana n'abandi neza. Ubwenge nibwo buza butubwira ngo nomenya kuvuga neza. Nomenya kuvuga neza. Kandi ubwenge nibwo buza butubwira ngo nomenya kuvuga nabi. Ariko ubwenge buboneye. Ingero z'abasenze. Abitorero barasenze, Petero amaze gufatwa bagiye kumwica. Hanyuma rero barasenga, Petero arabohoka. Paulo na Sila barasenze, ngo mu gicuku cishi bararirimba barasenga. Hanyuma rero ngo Imana ikingura inzugi barabohoka. Hanyuma rero wewe uhagaze mu ruhe rugendo? Uhagaze mu ruhe rugendo?